खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसेरे बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ पर्बत जरानिफ्राय गोख्रों सोंथि आरो गोख्रों बाथ्रा बुंदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों जे पर्बत जरायाव थार्मेल पावार प्रोजेक्टखौ लानानै बे समाव गोबां सुबुंफोरा थामहिनबा खायसे सुबुंफोरा बे समाव बेखौ बा बेनि बेरेखा सोमावसारनाय हाबाफारि लानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो बे आयदाखौनो खौरांगिरिया सोंदोंमोन जे बे समाव गोबां बा सोरबा सुबुंनि बे समाव हाखौ लानाय जागोन नामा होननानै बाथ्रा सोंथि खालामदोंमोन आरो बे आयदाखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गोख्रों आरो क्लियार बाथ्राखौ बुंथिदों जे रावनिबो बे समाव हाखौ जर जबस्ति लानाय जानाय नङा होननानै बाथ्रा बुंदों। मानोना बे समाव बिटिआर सरकारा आथिखालाव हानि जे मोनथाय बे हानि मोनथायखौ बे समाव होबाय दङ। बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा रावनावबो हानि मोनथाय बा हानि बिमुं बेफोरबायदि गैयामोन, नाथाय बे समाव बिटिआर सरकारा हानि मोनथायखौसो होदों। नाथाय बे समाव जे सोरनिबा हाखौ जर जलमै बेफोरबायदि लानाय जानाय नङा होननानै क्लियार बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जाय बिथांमोना बे आन्दोलनखौ बे सोमावसारनायखौ लिड खालामदों, बे लिड खालामग्रा सुबुङा सोर बिथाङा सोंथि खालामदों। बेखौ दैदेननाया सोर, बे दैदेनग्राया जादों बिथां दावराव देख्रेब आरो प्रमिला रानी ब्रह्म। दावराव देख्रेबा दा सोर? दावराव देख्रेबा बे ओनसोलनि बा बे जायगानि सुबुंफोरजों बा बे जायगानिनो मा होननानै सोंथि खालामदों आरो बे समाव बिथां प्रमिला रानी ब्रह्मआ बे जायगानि नामा, बे ओनसोलनि नामा, पर्बत जरानि नामा बिथाङा आरो बे समाव बिथाङा बेफोरबायदि नंखाय बाथ्रा बा राजखान्थियारि बाबै बिथांमोना थुलुंगा होनानै बा बुंदोंब्ला बिथांमोना बे ओनसोलनि जौगाथायखौ लुबैया नामा, बिथांमोना बे ओनसोलनि थाखाय खामानि मावनायखौ लुबैया नामा होननानै गोख्रों सोंथि खालामदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। ইয়াত দাউৰাও দেখ্ৰেব নাৰ্জাৰী আহি আছে। দাউৰাও দেখ্ৰেব নাৰ্জাৰী ইয়াত কোন আছে? প্ৰমিলা বাইদেউৰ ইয়াত কোন আছে? তেখেতসকলে আহি পেলাই য'ত ইয়াতে প্ৰায় 8,000-ৰ পৰা 10,000 মানুহ চাকৰি পাব। প্ৰমিলা ৰাণী বাইদেৱে নিজৰ আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ চাকৰিৰ কথা নাই আৰু তেখেতেতো বহুত ওপৰত গুচি গ'ল। গতিকে আজি আহি থকা প্ৰজন্মৰ কাৰণে কি হ'ব? এই অঞ্চলৰ পৰা যে বহুত মানুহ গুজৰাট आरो बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे ओनसोलनि जौगाथाय, बे ओनसोलनि थासारिखौ नोजोर बोनानै बे समाव थार्मेल पावार प्रोजेक्टखौ बे समाव गायसननो थाखाय सिगांदों आरो बे समाव सानैसो सुबुङा जाय राजखान्थियारि भाबै बे ओनसोलनि सुबुंफोरखौ फैनानै बिथांमोना क'क्राझारनि बे ओनसोलनि नङा, बिथांमोना बे जायगायाव फैनानै रायजो राजाफोरखौ थुलुंगा होदों। बिथांमोना राजखान्थियारि भाबै बेनिफिट लादों, थामहिनबा मुलाम्फा लादों आरो मुलाम्फा लानानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंफैबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जाय बिथांमोननि बे हाखौ लानाय जागोन, थामहिनबा बे समाव गोग्लैगोन, बे गोग्लैनायनो सरकारा नांगौ बायदि बिथांमोननो अनसुंथाइ होगोन आरो बिथांमोना गुबुन जायगायाव थांनो गोनांथि गैया होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे ओनसोलनि जौगाथायनि थाखाय दा बेफोरबायदि गायसनथायखौ बा फसंथानखौ बे समाव बे ओनसोलाव लाबोदों आरो बे ओनसोलनि साखाथि फाखाथि थानाय गोबां रायजो राजाफोरानो 10,000 सुबुङानो बे समाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा थिसनथाइ मोनगोन, जौगाथाय जागोन, बे ओनसोलनि सुबुंफोरा बेवहाय खामानि मोनगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे गुबुन जायगाफोराव जेरै एनटिपिसिनिफ्राय लानानै बे समाव बिआरपिएलनि साखाथि फाखाथि थानाय सुबुंफोरनि सेराव थांनानै सोंहै जे बेवहाय बेजों खामानि मोनदोंना मोनाखै, बिथांमोना बेजों सुंथानो हागोन ना हायाखै, बेफोर बाथ्राखौ सालिजारि नायहै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा आरो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों जे बे ओनसोलाव बे जायगायाव जे थार्मेल पावार प्रोजेक्ट आरो रेलवे कच फेक्टरि गायसननायनि गुबै जाहोनानो जादों मा बे ओनसोला गोलाव सम आन्दोलनजों मोगा-मोगि जानाय बे ओनसोला एबसुनि आन्दोलननिफ्राय लानानै बे समाव बिएलटिनि गोबां दावहा बा बै गोबां
सोमावसारनाय बे सोमावसारनाय बे ओनसोलनि सुबुंफोरा भुगिनो गोनां जादों जायनि थाखायनो गोलाव सम बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जौगाथायनि बिथिंखौ बा जौगाथाय जायाखै आरो जायनि थाखाय गोबां जौगानाय बिथिङाव थाबथानानै थानांदों आरो जायखौ नोजोर बोनानै बे समाव बिटिआर सरकारा गोबां हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिनिनो बे समाव थार्मेल पावार प्रोजेक्ट आरो बे समाव रेलवे कस्ट फेक्टरि बे ओनसोलाव जानो थांगासिनो दङ बे जायगाखौ नागारनानै गुबुन जायगायावबो लांनो हागौ नाथाय बे समाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो बे ओनसोलनि जौगाथाय मानदान्दाखौ गोजौ खालामनो थाखाय बेफोर बिथांखिफोरखौ लादों होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा आरो जाय बिथांमोना बे आयदाखौ लानानै सोमावसारनो थाखाय जुदि ओंखारदों बे ओंखारग्रा सुबुंफोरा जौगाथायखौ लुबैया नामा जौगानायनि बिथिंनिफ्राय बिथांमोना बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ थाबथा होनो लुबैयो नामा होननानै बाथ्रा बुंनायखौबो बे समाव नुनो मोनदों आरो बे आयदाखौ लानानै रावबो जे गोनो गोथो आरो अर सुनानै जे होफैया बेखौ लानानै बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा আপুনি কি কয় আপুনি কি কয় আপোনাক লাগে নে নালাগে ইণ্ডাষ্ট্ৰি না মূল কথাটো না আপুনি কওকচোন আপুনি ইমান লাউডলি কথাটো বিচাৰিম ইণ্ডাষ্ট্ৰি এইটোৱে কিন্তু আমি শুনক এইটো নিবিচাৰো যে কাৰোবাৰ ভূমি চাওক কাৰো 1 বিঘা ভূমিও জবৰদস্তি নলা হ'ব তাত ভূমিৰ কাৰণ আমাৰ ভূমিয়ে নাছিলে আমি ভূমি দিবলৈহে গৈ আছোঁ গতিকে যিটো কাম আপুনিও বিচাৰে এই কামটো আপুনি ইমান লাউডলি কোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই যদি আপুনি নিবিচাৰে যদি আপুনি ৰাজপথত ওলাই আহক আপুনি বিচাৰে তো আপুনি যিটো কাম বিচাৰে এইটো পজিটিভলি আপুনি ক'ব লাগিব কথাটো এনেই আৰু জুই লগাই ফুৰাটোতো ঠিক নহয় এই আন্দোলনটো কোনে নেতৃত্ব দিছে ইয়াত সদায় প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম বাইদেউ আহি আছে ইয়াত দাউৰা দিখৰেপ নাৰ্জাৰী আহি আছে দাউৰা দিখৰেপ নাৰ্জাৰী ইয়াত কোন আছে প্ৰমীলা বাইদেউৰ ইয়াত কোন আছে তেখেতসকলে আহি পেলাই য'ত ইয়াতে প্ৰায় 8,000ৰ পৰা 10,000 মানুহ চাকৰি পাব প্ৰমীলা ৰাণী বাইদেৱে নিজৰ আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ চাকৰিৰ কথা নাই আৰু তেখেতেতো বহুত ওপৰত গুচি গ'ল গতিকে আজি আহি থকা প্ৰজন্মৰ কাৰণে কি হ'ব এই অঞ্চলৰ পৰা যে বহুত মানুহ গুজৰাট হাৰিয়ানাৰ হাজিৰা কৰিবলৈ গৈছে এই অঞ্চলৰ কোনোবা যে মহিলা বেলেগত কাম কৰিবলৈ গৈছে তেখেতসকলৰ কাৰণে সংস্থাপন লাগিবনে নাই চৰকাৰেতো যি পাৰে দিলে 1 লাখতকৈ বেছি চাকৰি অসম চৰকাৰে দিলে আমিও যিমান পাৰোঁ চাকৰিবিলাক দি আছোঁ গতিকে সংস্থাপনৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন গৰু ছাগলী পালন গাহৰি পালন এগ্ৰিকালচাৰৰ কাম এইবিলাক সহায় কৰি আছোঁ কিন্তু এটা মেট্ৰিক পাছ কৰা BA পাছ কৰা MA পাছ কৰা বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেতি কৰিব নিবিচাৰে সেইসকলে যাই পেলাই বাহিৰত এতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিতে কাম কৰি আছে আৰু সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰি যদি আমাৰ একো ক্ষতি নোহোৱাকৈ আহে তাত আপোনাৰ কি ক্ষতি আছে আৰু সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো এনেই নহয় ইয়াৰ আইন কানুন চব ফ'ল' কৰি ক'লা হ'ব আৰু যিসকল তাতে বহি আছে এই বহি থকা পৰিয়াল কোনো ইয়াৰ পৰা যাব নালাগে তেখেতসকলৰ মাটি তাতে থাকিব যাৰ জিৰাট আছে জিৰাটৰো কম্পেনচেশ্যন দিয়া হ'ব চ' এই কথাকে যদি আজি বাহিৰৰ পৰা আহি হাল্লা কৰে ৰাজনীতিক মুনাফাৰ কাৰণে আজি তেখেতসকলৰ দিনত নহ'ল কাৰণে আমাৰ দিনত হোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলে ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিলে আজি আপুনি যাই পেলাই ইণ্টাৰভিউ লওকচোন চালাকাটিৰ ওচৰে পাজৰে মানুহৰ লাভ হৈছে নে নাই আপুনি BRPL ওচৰে পাজৰে যাই পেলাই ইণ্টাৰভিউ লওক লাভ হৈছে নে নাই তাত এটা দুটা জেনেৰেশ্যন আনএমপ্লয়েড নাছিলে গতিকে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰি হোৱাৰ পিছত ইয়াত 3টামান জেনেৰেশ্যন অহা 2টামান 3টামান জেনেৰেশ্যন ইয়াত আনএমপ্লয়েড নাথাকিব ইয়াত ধুবুৰীৰ পৰা লৈ পৰ্বতজোৰাৰ পৰা কোকৰাঝাৰৰ পৰা লৈ গোটেই লোৱাৰ আছামৰ 8-10 হাজাৰ ইলিজিবল ইউথবিলাক যুৱতীসকলে এমপ্লয়মেণ্ট হৈ যাব গতিকে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আমি ইয়াতে আমন্ত্ৰণ কৰা নাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এডভান্টেজ আছাম 2.0 যিটো আয়োজন কৰিলে তাত বহুতখিনি বিনিয়োগ আহিছে এই বিনিয়োগটো অসমৰ চুকে কোণে দিব বিচাৰিছে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আমি ইয়াতে নানিলে বেলেগত বহুত জাগা আছে আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো এটা ৰেল কষ্ট ফেক্টৰী আজি পৰ্বতজোৰাত হৈ আছে 300 কোটি টকা চেংচন হ'ল এই ৰেল কষ্ট ফেক্টৰী আমি অকল পৰ্বতজোৰা নেকি আমি বাক্সাটো কৰিব পাৰোঁ চিৰাঙতো কৰিব পাৰোঁ ওদালগুৰিতো কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আমি পৰ্বতজোৰাত কৰিব বিচাৰোঁ কাৰণটো হৈছে কি এই অঞ্চলটো বহুত বছৰ নেগলেক্টেড হৈ আছিলে পিছ পৰি আছিলে এটা সময়ত উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যা আৰ্মি পুলিচৰ অপাৰেশ্যন অৰ্থনৈতিকভাৱে বিভিন্ন দিশত পিছ পৰি আছিলে গতিকে আজি এই গোটেই কথাটো চাই পেলাই এই অঞ্চলটো উঠাই নিব লাগে এই কাৰণে অৰ্থনীতিভাৱে উঠাই নিয়াৰ কাৰণে ইয়াত আয়ুষ্মান হস্পিটেল এটা ৰখা হৈছে পলিটেকনিক ইয়াতে চেণ্টাৰ ৰখা হৈছে আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কাম কৰিবৰ কাৰণে যিসকলে ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কাম কৰিব সেইসকলক এডভান্স আমাৰ 11খন ITIত আমি ট্ৰেইনিং দিব বিচাৰিছোঁ যাতে ইয়াতে স্কিল হয় আৰু ইলিজিবল হয় দেখা গৈছে আপুনি তাৰমানে অভিযোগ কৰিব